Oho, ja mitä hän sitten taas tänään tekisi? No, tietysti tuossa olisi oikein hyvää viskiäkin. En tiedä. Ei taida. On jotain muutakin oltava ihmisellä elämässä. Hetkinen. Katsos. Persana, jos... Mä luen Piru viekö ton kirjan. Tämähän on kotiseudulta. Letkun jatkona Jaskan baarilla. Voi hemmetti. Vaknade där på morgonen och kände ett litet sting av sorg när vi fick höra att stjärnan från tv-serien Vänner är borta. Den spelar då karaktären Chandler, hittats död i sitt hem i Kalifornien, endast 54 år. Oerhört ledsamt.